Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambungan daripada judul menghormati guru. Falhasilu annahu yatlubu ridha wa yajtanibu syakhatah wa yamtasilu amrahu fi ghairi ma'siyatillah. فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. Pada pokoknya adalah mencari ridhanya guru, menghindarkan murkanya dan menjunjung tinggi perintahnya selama tidak melanggar ajaran agama, karena tidak diperboleh mentaati seseorang untuk mendurhakai Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi man yudhibu dinahu lidunya bimaksiatil khaliq. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh seburuk-buruk manusia ialah orang yang membuang agama demi dunia dengan cara mendurhakai Allah. Wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa may yata'allaqu bih. Termasuk cara menghormati guru adalah menghormati anak-anaknya guru dan siapapun yang berkaitan dengannya. Wa kana ustazuna Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah rahmatullahi alaihi haqa anna wahida min aqabiri a'immati Bukhara kana yajlisu majlisad darsi wa kana yaqumu fi khilalid darsi akhyana fa sa'alu anhu faqala inna bana ustazi yal'abu ma'asib yani fi sikati wa yaji'u ahyana ila babil masjid fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'dhiman li ustazi. Adalah guru kami Syekh Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah radhiyallahu anhu bercerita bahwa seorang ulama besar Bukhara sedang duduk di majelis pengajian. Di tengah pengajian itu terkadang ia berdiri. Lalu orang-orang menanyakan hal demikian. Dan jawabnya, sebetulnya putra guruku lagi bermain bersama anak-anak di halaman. Dan terkadang ia mendekat ke pintu masjid, maka setiap kali melihatnya, aku pun berdiri demi menghormati guruku. Wal qadil imamu Fakhruddin Arsyabadri'u yabdi'u kana ra'isal a'immati fi Marwa wa kana sultan yakhtarimuhu ghayatal ikhtirami wa kana yaqulu innama wajadtu hadzal munsibabi khidmatil ustazi fa inni kunta ukhdumul ustazal qadiyal imama Aba Yazid ad-Dabbusi wa kuntu akhdumuhu wa atbaghu ta'amuhu salasina sanatan wala ukulu minhu syai'a. Qadi Imam Fakhruddin Al-Arsyabandi, ketua para imam di Marwa yang sangat dihormati oleh Sultan, pernah berkata, saya memperoleh kedudukanku ini karena pengabdian kepada guru.
bahwa saya mengabdi pada guruku Qadhi Imam Abu Yazid An-Dabbusi, berkhidmat dan memasakkan makanan beliau selama 30 tahun tanpa pernah ikut memakan sedikit pun. Wa kana Syekhul Imamul Ajallu Syamsu A'immah Hulwani rahmatullahi alaih qad kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura ayyama li hadisati wa qad zarahu talamizuhu ghaira Syekhul Imam Qadhi Abi Bakr ibni Muhammad Zarataji rahmatullah. Faqala lahu hina laqiyahu limadha lam tazuni, qala kuntu mashghula bi khidmatil walidah, qala turzakul umur wala turzaku zauna qaddar. Adalah Syekh Imam yang mulia Syamsul A'immah Al-Hulwani radhiyallahu an, karena suatu peristiwa beliau keluar dari Bukhara untuk menempat di perkampungan selama beberapa hari. Banyak para murid yang mengunjungi beliau kecuali Syekh Imam Abu Bakar bin Muhammad Ar-Zaraji radhiyallahu. Ketika keduanya bertemu, maka Al-Hulwani bertanya, "Mengapa Anda tidak mengunjungi aku?" Jawab Az-Zaraji, "Maafkan, kami tengah merawat ibunda," kata Hulwani. Kemudian, "Anda dianugerahi panjang umur, tapi tidak mendapat buah manisnya pelajaran." Wa kana kadzalika fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqatihi fil qura wa lam yantadim lahu dar. Dan akhir kejadiannya memang demikian. Sebagian besar hari-hari Az-Zaraji habis di perkampungan sehingga kesulitan belajar lebih lanjut. Faman ta'azza minhu ustazu yukhramu barakatul ilmi wa la yantafi'u bil ilmi illa qalila. Barang siapa melukai hati gurunya, maka tertutuplah keberkahan ilmunya dan hanya sedikit manfaat ilmu yang dapat dipetiknya. Qila syi'run innal muallima wa tabiba kilamuhuma la yansahani idha huma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabibaha wa qina bijahlika in jafauta muallima. Penyair berkata, sesungguhnya guru dan doktor, kedua-duanya tidak bakalan mendiagnosa jika tidak dihormati. Jika engkau abaikan dokter, sebarkanlah penyakitmu. Jika engkau abaikan guru, terimalah kebodohanmu. Hukiya annal khalifata Harun al-Rashid ba'asa banuhu ilal asma'i liyu'allimahul ilma wal adab. Farahu yawma yatawadda'u wa yaksilu rijalah wa ibnul khalifati yasubbul ma'a ali rijlih fa'ataba asma'iya fi dhalika biqaulihi innama ba'astuhu ilaika litu'allimuhu wa tu'addibahu falima dha lam ta'murhu bi an yasubbul ma'a bi ihda yadaihi
wa yaghsila bil ukhra rijlak. Satu hikayat, Khalifah Harun ar-Rasyid mengirimkan anaknya kepada Al-Asma'i untuk belajar ilmu dan adab. Pada suatu hari, Khalifah melihat Al-Asma'i sedang berwudu dan membasuh sendiri kakinya, sedang si putranya Khalifah menuangkan air saja. Maka Khalifah menegur hal itu dan katanya, "Anakku, saya kirim kemari agar Tuan mengajar dan mendidiknya. Mengapa tidak Tuan perintahkan agar satu tangannya menuang air dan tangan satunya lagi membasuh kakimu?" Maka hadirin kaum muslimin sedang pendengar yang dimuliakan Allah, marilah oleh kita semua untuk saling menjaga guru kita, supaya ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan daripada guru kita bermanfaat dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam.